Acara ini disponsori oleh Pamirsa pengelolahan COVID-19 ring nasional nyinayang peningcapan ring tanggal 6 Juli warse kali-tali kali-likur. Yening sayhang ring rahina sedurung nyani kantos petang talian diri. Wilangan kasus anyar kauningin 6 talian diri. Nasional mewali nguningayang pawawan wilangan pasien padem COVID-19. Nanging wilangan ipun nenten nglangkungin wilangan ring rahina sedurung nyani kantos 14 diri. Asapunika taler pawawan pasien kena kauningin nglangkungin kawentenan kasus anyar, wilangan ipun kantos 3 talian diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawawan kasus COVID-19 wenten 6 talian diri, dados nyani wilangan kumulatif ipun kantos 6 yutaan diri. Raris pasien kenak wenten 3 talian nanggu 500-an diri. Selanturnya nih pasien padem wenten 13 diri. Kauningin taler pasien COVID-19 sani kanton kerawat kauningin langkungan petang dase talian diri miwah suspek langkungan pitung talian diri. Dia Dewi Bali Pos Kuningayang.